te GH nji saa sika na aka na wode bre no no emfa nhyɛ ne botom na waye busy wo phone so se na papa no so ba nyina no so wayi eye BNI fo ne eyifo asotiri te akoa bi pese wodi ne dwirim obu no fa so nti omo so mbra no mbewete na se case ya ekoso yi bi eno na onua so o ka hyi mu a na ene enkofo e ba no mbesa echi GH ho ahwan omo se echi na no na sika we ehye obotom yi efiri hefa ene o so me boss captain ene ese me mbeje na me informa no no aye busy na 50,000 Ghana cedis 200 Ghana cedis note ana na ehye white envelope mu za case we ene de omo namo a na de obi akwa na omo de de omo bini ho a fine enye bibia na esi na ye politics we first case o ansana maame na o se ode eye asase bi ene ode se road minister bi na hwan sa cases no ono a Captain Smart na confirm ye e wo ono ani video mu e kan case kura ye de abo ono Captain Smart ono an kan na asemu okay eti Captain case ta me be kan ne nra no enkofo se meboa entisa no opie free abonten baaye no a omubusa ne se Captain edie na de ukoto prison no munsanti na mo fan compare me de na me kan no na mo ganjem se a different story na me be kan ye eno we ma me first one in free prison baaye no cells wo epie ye no a ye busa se edie poten na wo ye ya ye de ukoto mu no muntie de okan. One question that was trending, DNT with DNT I don't clarify. I said the lawyers will handle that one. I don't want to go into the Mote, and the lawyers never handle on person but still watch them with the munti. I don't want to go into the merits of the case. But where time while Opie free abontin by you know, and Raya and where yes I video Opie by well, the attorney Nana say Habo stories na me you know. Me afraid na mati ase say won wa wo nya politicians almost so fa kwan so bu system ne fa so no omo ne so ho fo na chedie je cartel enti wo yire wo mo a na che say wo ye bu nkofo bi minimum agum I see enti starting Habo issues no makasa starting Habo issues here and a GRT committee say some na make kan ye omo den do so on pese omo investigating matter. That's okay. We are ready. Documents no hunty. GRA me story. GRT committee. We invited me call twice. GH boy twice. Gordon twice. Your lead investigator twice. Yeah, we be Abante be friends so yeah one of them. One Sheikh Ahmed the side of the story. Be Babet Sherman. Say okay. I'll buy a 3-page document. I'm saying can't I me. What did okay no? Abrante and Ben by Obodina me boy na munti. Ye we be Abrante be friend so Abrante be friend no. Enti nyo obi na frɛ yo. Ɛyɛ Abrante na ni case ne ka ho no. Ɔno a ne fa phone. Obesa sa na opeso akire o. Enyo na frɛ Abrante no. Ne mu ya Abrante no mum ne frɛ no. Okay, munti. Yeah, one of them. One Sheikh Ahmed. One Sheikh Ahmed. Ni dina me boy no. Me be starting me video back on enro ade no me bo ni din. The side of the story be Babet Sherman. Say okay. I'll buy a 3-page document. I'm saying can't I me. I don't see why you should bring it again. Or say mesamba. I don't know. They na TV3 for year audition no. Talented kids. It's about Timu Haye ni share no. Na Mr. Ama frame me. Ti me no me distance me ho na me tie call. Afi what the mechanics make can say oba na captain 8 tie call. Enye no akan. Enti asem me ni ho information am nkan. The ti no court case no. E won krata no. Ade kropotinti o damu no. Okọ nya ho asem no. Ekura me. Na mankan de a kyerɛw. Eno no wo kan. Obo Ahmed nidi. O se Ahmed mum ne frɛ no. Ahmed so ne frɛ no. Dia baako frɛ baako enti captain confirm say Ahmed bia frɛ no okay oba ye no so no ye call enti wontimi ni Ahmed ne so nkasa wakan no so okay munti na me hu sɛ okuta bibi ba na me ye me nsa sei no gida ye red me stop na me tie bi call ti me ba ye no na the said envelope ne kuta GH boy ne busa enye no ani asema me kan say envelope no kodi GH wo emi ehwe ne botom no enye na captain so confirm me Musantie. Say, the way so Papa yi na de ma me say me mfa ma na so ande bia no wodo mu ya. So what you say? Let's say
nipa no ono friend say case na ono no ye na e fa no ho a e wo se ye chi saa papa no friend so oba be hu ono captain no oba no wa mansa pan or the envelope ne bae or the envelope ne bae no captain ye call wanje envelope no and or the envelope no ma hwan or the ma GH eti GH na ye be chi GH and wo ka say saa GH na ye chi no no captain mum ne man order so nkwaje envelope enya asem na me kan na captain confirm wa wo de munti enkoda yi wa ha o ma me no papa no ha bie so ye hu ade kura no so da bi nana membie so abonti na o de ohene chia me de am say na sa so de bra me no say ane ade bra me de bia no e o se da bi kwansini na me ma mi no ba ko aba so mu national security afi mwati asem na say eti nipa no de envelope ne ba enye de me kan na aba mu ono nso edi nkan atua mu $10,000 into all ba no waboa no ho because onim say adwuma betima di captain and ono nso de bie na ifo aba me the information ni nyina aba o mse meboa di pay na confirm me e de na obi asem abedi wo na obehia ono wo kan asem no oba na no okra envelope say me de ba be show nsem eti Ghana fo mu musa question te metie na sofu bi asem abedi me ho na mse sofu brane enso oto na me cheche wo asem nim na me sofu ne ba na ohumi ano wayi si envelope say gishe obotum e de enti no de envelope ne ma me Mumusa question den adwuma na edi captain tie adwuma edi no because ono kopo obi awia no na obi so awia no na adwuma edi no case close asem na no chechire mu captain e kasa no 5 minutes less than and I'm say okay mama ne I'm say oh we hear something is going to happen here and I'm say choose your words right as an officer because what ko be be see bibi be see na bibi ni nyansi prevented. I didn't know prevent it. And a lady no account says, I didn't know other catches when choosing the words right. I feel you say, we picked an intel, says somebody is going to bribe somebody here. I say, we pick an intel, says somebody is going to bribe somebody here. Man can enra. Eti akwana nkasa na inform you go say, omo be ye adwuma na adi no. Tie adwuma ene ahyehyɛ ene adi. Because omunim so won de ba obeje na nye se obeja wo de ba be de tell tie me kan obofo asem na obofo ma misika na meje a onka nche obi nim se onua sa boy ne de o no fire kakra bi apekakra ma na obetwa so ofra me obi nim se oboli sika be ba because obi nim se obofo agibida eto omunim se adwuma ne betima di nti na omo hyehye om de adiw ka kire onko ofo omu tie se eye adwuma na adiw eye tietia bribe ni nyandru ye kra no manya enkoda ye wo ha yi ene mpa mefu na who takes bribe in the open One sabi. Oh, Jimmy for or Jim bribe abonte. That's right. Captain, raise your hands up. No me pijama in sako. No search me. Obano. Yenko tie eye Captain Smart tama ye che ne kane no. Asem wo kan ye e fa saa case ni ho. Me start ya build case bia banti me pa cho nyabotre ne tie de me ka no. Ne fo adwene to de me ka no. Emfo akoma hwe mi program. Wodu akoma hwe mi program a untimi nti ase fa wadwene na fa hwe ne fo wadwene to de meka no ho ne tie nsɛm a ɔba abɛka nya abotere tie the captain kan ye first time na ye che no de tie ro kan information no me gather first na me yan sa ba se me yan sa na ma fra wo nshiraba wo say yes issue say na me investigate be yi ano eti from former chief of staffs onua former deputy chief of staffs onua government officials, chief executives, presidential staffers, documents are media kuta wono information. Muntio, ti asem ni yo. Eno nti na omde adwuma edi captain no. Onya information na instead say obe blow ni up what you say na wo ma enipa na te say ade a wa ye machew enti no masa ye wadwuma ye no onya information na te bia metie na manya ajagureja anase owusu bempa anase na jegezi anase hwanhwan mu information a memfrɛ san nkɔfo no ana memfa nkɔ mo nkyɛn te ade a manya afa ohuni na yenkoka ho asɛm da bi omo de adwuma bedi me because me a target the Captain Smart ntiase say oye target ne so nko ade da bia ye be hyehyɛ adwuma de aba abediw wonya hunu saa ade na wo ho beto saa
wanya hunu sɛ ɔyɛ targeter ɔmo de adwuma bɛdiw saa because wo na wo ko wo so wonya information na first no tie ɔna kan yɛ na me kan tie ɔrɔ sɛn information me gada first na me nya sa ba se me nya sa na ma fra wo nhyiraba wo say yes information no first ɔgada na wa fra wo nhyiraba wo say yes tie issue say na my investigate issue say ana my investigate ɔno na ɛkasa yo be yi ano bra ne be yi ano tie asɛm ni yo tie asɛm ni yo wo yɛ target o etu wanya obi ho asɛm sɛ wɔn abu obi ɔyɛ krɔmfoɔ ɛwɔ aban mu na wo fere so meyi ano a woyɛ lawyer woyɛ judge woyɛ court ɔde adwuma bediu captain adwuma bediu because obi ayɛ krɔmfoɔ sɛ okuro so etu nim wadwuma a woyɛ a ɛmfa ho nkɔfɔrefɔre ɔbo wokyira akɔm wokoto powder ayɛ den so wokyira akɔm a yɛto se deɛ ɛnkɔ ɛmmɛn ɔmo de adwuma bediu me kyira sɔfoɔ yi ɔmo yɛ azan memfa me ho mfɔfɔre wo da because wo de adwuma bedi me ɛno bi na captain kan onyomu information kane na wo afrɛ ɔmo bra ne beyi ano o meyi ano woyɛ judge ntie former chief of staffs onuya former deputy chief of staffs onuya government officials onuya chief executives onuya presidential staffers onuya documents a media kwakuta wono onuya abaini suro say captain kan onuya we wie yen the plan is that them one afa ye wie ya afa no be kire ke we first time no kasa do me di go da me nka ho asem na me twen say akwa na betimi akwa maintain the same nkomo na wo di na asem ba ko na wo ka no wo maintain ni keke wo le munti Captain Smart what's all the agro have a story yes Captain Smart have a story I didn't see any brace mo nya agro ye di adwuma di wawi